Ka football tournament bala penya daga kunhun kan kinongnya tuk-tuk ka bala tip kum ka the Ultimate Legend Bikers Association Tulba Eastern Zone kelayat shat shakmat bat menta kala poi shaka jingya kini bandrung shaka semi final daga jingya kun quarter final hapadeng ka umkti sports club persha ya ka maupun kshat bat ka Edge Sports Club persha ya ka Western NCB. Ya kini ke Lympung la sedang nadu ka khat pra tarik risau ban lai pu arteli ki kenhun kila shim benta ban yakni ya ka nam la du ka pelabu da ka song pisa shilak tengka. Ka kenhun baar kan ra sanpo hajar tengka ka buskit. Ya ketiga jingya kini rung semi final lawan ban pensngan da uba Chair Bonels Imli, President MGDWA Central Body, Ubadairu Vice President ka North Eastern State Government Drivers Forum, baruba pensyai boklang ding do Chairman SSSS Shillong City, kum kikong san hakajinga dan lang usamla Damio Lamare Secretary Tulba Eastern Zone. Hakajingkran jung ukong san ulapan pau ba udap da kamensim ka bakmen ban yoi bakani ka kunhun kinong nya ban kidon ya ka mensim ka basbun da ka penlong ya kani ka football tournament ban kersan ya ki long ying ki badon kam ya ki jingeram ulayat ho ba lengba ki social media la yoi katno kani ka kunhun ka jule ya ki kam isin ei ba de ki kam ki ba bhash ka imlang salang ba de lengba ka jingla jung ki ban kersan ki long ying ki baduk ka ba penlong pat ye u panyarap pan kersan lem kat ka bala na ka benta kani ka kunhun haba phai pat sha ka jinga kani rung semi final ha ka jinga khun baningkong ka umkti sports club persha ya ka maupun kshat ka umkti SC kala la ban penlim no ya ka maupun da shiko la not bar ka jinga Ialehkai ka baar ka Western NCB kala penlim no ya ka Edge Sports Club lengba ka tiebreaker Baiklah, mekisim juni juga ada Khubor i, nado step kabang iki, hado kami penpai serius. Tohat di Khubor dengan punggung kitian, mekomensyap, kapan keren niat, yang kebentar kaba kawai Khubor i basan, belum presiden juga sentral ba, isun komisioner lengkap bagi Khubor, ila phone, ila teks sengai, ila pentip, di basim. Kakwa bagi non rangkap bagi handa ke charity bala penyerap itu kilongyeng berna memaji bangaro di jikumen katno sukumen mayoso kaktian bai basang wai ngapa sibenta kadai lumta ke charity bando ta jira ot kayem ni ngadong beriu beret namdon ye reke kamisian bejongaro beriu ada jikumen bangsu ruspa kamisian mayoso bahari kasi jungi don kungini kiseng tremon soba ban mi sikmat banlong ngata kanuksa nanta kiwe banno senyang sakit nang salah berkunjuru kalau kijingkai pat wajani berompak government kasabra jungiru kalau kanuksa banginyo kijingkai bakane keseng gayat bangir ngela hadian kumno ban tutulun ikam juga seng jong berompak government bingla ban lege nang da ni ka imang salah kubishun malam ni mai sungkar fi fetu anas pangkam jongki ukatalba benar majigi Khubor ini keseng hak social media hak jiang ti keseng ikam ki bon ikam bulale kamtam nei kidon ki safe drive program kila organize dan ka awareness program untuk drugs bulale bon ikam na banjer bangi tekno sudah pelajaran bangunyo sementara berkenaan program. Oh, nak keren dunia sementara berke sports, berorganize dengan seng. Kiri players bayang ni, itu kawai berke sports kini kawai kebentar Khuborjylla yang ayah pi, hak physically but mentally ni. Sementara kawai terkia berengkam, berkam tam dia, apa smart hak Ialehkai sports. Kaperlat yang ayah pi nak kisio. Kisio bangi mentang imat hakani kejuk mentah. Kai kita kisio. Kamtam ni kan new drops. Prakta yang imlang salah kejuk. Dan kedua ni players kun Samla. Yang ni kani Shillong jumpi Ialehkai. Kum players peni kesap jumpi bafidon. Nama fitip bag Ialehkai jumpi kanyerat yang kasih jumpi. Om ni kanyerat yang kanyerat yang pi. Kan pelat ye pira ta kajisnyo menghormat bakal ni pertai. Sekunjo berfikir
Phutbol itu way ke Ialehkai ka perti brok way berok hibrid ki bersutnaf berpekai ke Ialehkai teket bok kerjaan elite players bah pada ke Ialehkai ke jingram garam ke jingjok garam nyaman preng brok atali mula berkong bang ngahaban job baik ubaram ru unsa job unsa thuak balai ngaram tregam basu ba next pinjong ba job ba kunuksa galong ba ka elite players berpihang ni Ialehkai kalau Ialehkai dekat Khubor ke Burung pergi ke dispen juhi pergi ke sab ke talan bafidon kenapa pila barang kiri susu yang kata Ialehkai juhi ini program ke pelong ba nakabenta banok senyang Shillong ying badan kam sisa ke jingarap payarap pesna ye ying jongki lani kinu jangan kam dipakai tiga pesa kan ni seng Tulba kalong sa kaseng ba pet iki Rio red iba don sa jangkam jingarap nakapor lalu ke di eastern zone pat ki zone ke pair asule ban ai play yapi yung kam jongka eastern zone har po ka jingaram jong Shalman ba Samla Tulba pati ba Himaya Ramore tinga aingur ka bo ka jingat ku yu play ba bang ke ku do ka jingat anti ke jong pinang ni smat wadong ai ipi ke mat ka pokya pat tujuh ini kan huni berok kawai. Kira apa 5 Mac sepang ini Ialehkai Phutbol pemerintah Nasem hidup ba kerja Ialehkai Phutbol kemudian suka Ialehkai kerja Ialehkai sisa yang mentah kelemahan ba apa yang kerja pemerintah dalam hidan kisap kita lain kepaper dengan pergi hari Ialehkai kerja kawai ni gilat kamai gilat bangin ya semat hari kerja ganti cengi pemerintah pak kawai tu itulah teknik Shillong tengah Tulba bagi pelong ini program kamkam di sport di kerja kelamat kelanmat pelat ki izin senior ki pada ihimta izin senior ke besar kai ke bawah takluk kari tak saya perlu gojangi kata hidup blok ada ni pun bernya di kam Ialehkai baper bapun kam gila balat ki izin senior bahar kam ba wan tap luk ya kari gojangi nak kapor ini kali ngajonga aru amdan ini pan kan ai dengan script book yang jadi di dalam Tulba Eastern Zone pat sudan tak ini jeng ai pat kali ngajonga dengan tepat sekretari pan pedanglam di ini semua bagi sepet gila pan ai susuru di kawai hi ko patong ba gilan kam hi pan pai mat sini ki Ialehkai babun rukam pangila ban peti talan kisap dijongi pangila rupan kriya pelti kamtam kisana dijongi pangila iki poro jing sniu pati iki jingwan kipa ban ka lenti pat bagaban ka ru kajian ti tu kisamla ke bangde banyak sam lentia tu kilani semua tangini kintin hi ngai kublai kitpok kerja ngepi kamtam jadi players di badan mata kasi di badan ikon patolong saya dengan Ialehkai kami tinat kejikat kesumki pada kelmen ru bagadi ke Ialehkai kalau ke pasal so hadu ke depan final udah yang kedua IPB pemain baseball. Ano? Pan ada. Ai bol. Habis kemar. Tidak ada ya.
Gila, betul gila, betul. Terus. Lihat tidak apa? Asma. Coba kan? Pusman. Mana? Gat. Coba kan? Khubor! Sim dekat. Biar. Jajai ya, jajai. Bang, buat ai keluar rambut. Ai bolor ya. Jajai mau petai aku. Long. Siap. Jatuh kabur keras. Rung. Cat sober. Ai, bang, cat sober. Sober. Ai, sober. Maber. Kon. Không ngờ gì lẹ làm màn mẹ.